L-istabbilità li tgawdi minnha Malta kienet fattur ewlieni li ġibidna lejn dan il-pajjiż. Dan qalu l-kap eżekuttiv tal-kumpanija marittima Wallenius u Wilhelmsen waqt li jindirizza konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għat-Trasport Ian Borch li matula ngħataw dettalji dwar is-suċċess li Malta qed tirreġistra fis-settur marittimu. The responsiveness of the authorities to be able to work together with the needs that we have, but also to provide stability. And that's what we've experienced, the decisions we made over a decade ago to come to Malta. Everything that we hoped for and everything that we expected has been fulfilled. And we have all the confidence to continue with our presence here because of the stability and the responsiveness of the authorities here in Malta. Ġazlenski żied jgħid li l-kumpanija rinomata Wallenius Wilhelmsen topera 32 bastiment irreġistrati taħt l-entità Maltija tat-tonnage tax regime, 21 minnhom jtajru l-bandiera Maltija. Minnaħa tiegħu il-Ministru Ian Borch b'sodisfazzjon qal li llum għandna industrija marittima li tikkontribwixxi 12% tal-ġid nazzjonali u ħolqot 23,000 impjieg. Dan fil-waqt li stqar li sal-aħħar ta' Marzu kellna aktar minn 8,370 bastiment irreġistrat b'tunellaġġ gross ta' aktar minn 82 miljun. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 6% fuq Diċembru li għadda. Il-Ministru qal li dawn is-suċċessi qed jiġu riflessi anke fl-industrija tas-super yachts fejn sal-aħħar ta' Marzu kien hemm aktar minn 750 yacht irreġistrati li tfisser żieda rekord ta' 90% fuq 5 snin ilu. One News tkellem ukoll ma' Ivan Sammut, Reġistratur Ġenerali tal-Bastimenti Merkantili u Baħħara, illi fisser kif ir-riżultati pożittivi insibuhom ukoll fit-tul ta' żmien tal-flotta merkantili Maltija. Tajjeb biss li ngħidu li leverage age illum il-ġurnata tal-flotta merkantili Maltija hija ta' 11 years li hija tajba ħafna meta tikkompara ma' statistiċi oħra f'dan il-qasam. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.